Thirikari cia kaunti ni ciokungwira miaka 10 kumaire kwambirirwa nakio manokire kithite kibwitho ndene ya kaunti wa Gishu nikio kungwira miaka 10 ya utungata bwa thirikari cia matura nara thirikari cio negete kwithira ikiumbana na amuna nange kwithira itiumbanite muno kuri governors bamwe bombete kwithira bakerutwa akiri ubisi cio no ntuba utumiri bothu kubwa mbeca cia mwingi nekinyaba mukuremwa ni ukinyaniria mantu igi utungata ndene ya thirikari cia matura ngerekana ya kaunti emero ni kwithirite ukiumira matheta kukirekana obisi ya governor itithirite tumira mbeca ro kubui untubra abukitie kimurikia mwanki ndene ya kaunti emero tio yambere ukarikana kaunti ya Nairobi governor nombere kwithira akiumaru ku obisi ne kaunti ya Kiambu ne mantu ethirite kuyiro na Rais William Ruto akiarekire ururia abokio moneke untuko yoro na rethire akimeneria governor bamubara kuwa bati utumira mbeca cithikare okubatire na kuote muntu kinyo mwe akarekera watuko kawatikana utumirite mbeca cia mwingi bothuku bone butugetha tugare tukubororeke bobango ya siasa tugetha twikara na Gideon Kimathi ni mutari o mantu ya kimbeca ndene ya thirikari ya county Emiro nethire ari deputy speaker kiri thirikari ya mbere ethira ari chief of staff kiri thirikari icile na Thaa nende ni mutari gwa kimantu ya kimbeca ke thirikari ya ithatu tugethira twikinya mukinyo kumenyo ina thirikari cia matura chumba na itena ina itiromba kumbana na tukubatire ko bwithu kenda thirikari ciithira cikinyanira uria kubatire yani tukuthwanite kiri Nteto cia URETERI. Mporo wa bori komeneria ngavana Kawira akiwa no mwiketi ACC kendo Thaa Meru mukinyo no ntubo mantora murumirite utumiri bothu kubomba chache mwingi obicina yawe. Thirikari cia makaunti ukungwira miaka 10 yo kinyaneria bomba kionania kure mukinyanira na yange kuthira yikinyanira kire thirikari yu. Akariba mwingi bamwimbe kwithia nyumba yomo wo bakiwa ni muroi na no utumite mtu mwende ni anturu wa kethira aikwa. Minister Weru na Dethi mithikalintu uri kundiungira murimi umwe nteresi wa Gishu kuona urambole ya thirikari mutethetie ukiria makitha yawe. Wonu beta wa MUTEMBEI ndwanda monerito mathithi otukuborwari ni Cindy Karwetha Nteto cia URETERI ikambiriria Thaa na mbunge wa TNS mpuru wa bori na meneretie ngavana wa Meru Kawira Mwangaza na njuri ewe nikira kuwa nika Kawira barachorere bamuige ko ACC kenda genete kwithira beta mukinyo wa Meru kumune na Nteto ure murumirite ciungumania na wamba ndene ya obisi ewe hakiaria mpuru owite utemurande noyo moyurare wane kigine ke CDF na kubaro irira atumi mitandao nere chithirite itumunyekire nyumba cia Nteto ni ciorongo na cio muthukiria rietwa ende atire ko kinya mukinyo thirikari ya Kawira Mwangaza mukiri mitheka aina ribotie. Mubunge otiganisti mpuru wa bori na thekelete barua ira yandikirirwa ngirwa kurona mpukumu wa Kenya ACC akiwa negeria rio kunikila kiraku iwamba bwa mbete tia kaunti Emiro ira ithirite akithetera. Uria ugachoka ukawa matukete na mtu akawa huyo na mwizi ni yeye. Mwamba we aliwera huyo sika huyo na ndio nani? Ndio mwizi. Mtu ina araome akorambia siantu mporo wa kurambecha mimbi simbechi kile ya batibo loi ndawo kurambia siantu soke be siambi katibo soke bia siambi siantu ndawo soke mbecha owo mporo mwamba ambo soke mbe aretie gitarira kwandamene na mabisa kuma mbondi echukuru e Mauritania manto yegi ogima bwa mwere ya Kenya KMTC batongeretu ilusi kuria kwa ile munda nterete chukuru primary ntamicho irae wandine mudhara tiganiesti naraba kwendekethi wakwa kwa shukuru we kamite ni akarite ndi na community na twetikaniria itu kwenda KMTC antwao. We have surveyed, we have looked at the premises and going by our requirements we are satisfied that this part of the school compound can be allocated to KMTC, and we shall support technically and even professionally in terms of the establishment of the campus here. We have various requirements. We have a checklist which we have shared with the Mheshimiwa and the school committee.
so that even as the processes start, then we shall be in line with those requirements. And the first and foremost is the ownership of that land, the demarcation, and from there, sisi kama college tutapeana the prototype ama zile design that tuko nazo ndio ujenzi wa hii shule uanze. Otherwise we are there, we are in support, and as long as all the procedures are followed and all the requirements are met, then we shall be happy to support this. We have seen there's a hospital nearby, and because our students have to be trained using a health facility, we will also require that the authorities that are concerned with the expansion of the hospital to ensure that all the departments, the specialties are there, that they also put them in place, because that is very, very key in the training of our students. Ureti bwa cukuru enende iboyokete mukondo yonge ntuko inka ya Kenya morarare mubunge ukabere ichunge kabeabea kuanua retere cukuru e. Ndarinde kwambiria KMTC na ubonda ambiria na ndamitia a point of no return. Aikwe ya ntuendelea niyo ambiria kuwa ifeki angache angache nama ende ndikwa na kuwa ati aranda ikirete foundation na kwenda umeruteruto wa mika isa sawa. Na ike nara kwenda lakini omabwa manto yundambiririe KMTC amwe na bo madam kuria wete batara arabako loketi wa kibwa cukuru erenge kinya kethira ikwethirite kwena musingi yora yoera wa yo wakwa cukuru ekiwanjene ketibitari. No, the other one was not yet approved. The processes had not been completed. As we are saying, there are those processes and requirements going by our checklist. So it's only after those minimum requirements are met that we are able to approve. Na itomi bia koreo kolokia wakibwa chukuru endene kiwanja kesibitare. When we look at the facility, it is not conducive. One thing, the size of the land was too small to accommodate both the hospital and the campus. So for us, like we have said, our minimum requirement is 10 acres, which was not available on at the other site, unless other piece of land is maybe sought from around the hospital, and then we can shift to that facility. Otherwise, we would not go with that particular facility because it is already too congested by the hospital. Rewa boria wete aswanete na murandio kumeta liere mbere buru na yo thiatira mwanka muthia. Antwati anisi bakasirwe. No ntwanene ba batema tunayariko. Na botona ngari ira tibo. Kaba akachirwe bero atiri iba kwa KMTC. Zaidi ndio tunaanza KMTC 0. Sio kusema iko mahali imefika. Hapana, tunaanza. We are starting afresh. Mkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika. Thirikari chimatura ni chiokungwira miaka 10 kumwire kwambiriria utungata iria ciambirio mwaka yongirishile 13 ire thirikari ni kuonekete kumba ni bubwingi kire thirikari na yamwe kwithira yakiremo kinyanira na kinyama gavana wa bakingo obisine cio no ntuba utumiri botho kubwa mbeca chimwingi utuko boru arekire mubango wa siasa turimurika umba ni ukinyaniria na yaremete ukinyanira kire thirikari cia matura. Finia Simana na thuranirite ronoro. Nyuma ya kuya kwa thirikari chimatora ne kwithirite kwena igomano bira bietherane ndi bikireta mwatongeria kuma county-ini yu arakinya mangabana bomba kwithira bakiara kia mathala yarethirite bakibwetha kiandene cha county yo na kinya mathina yaraba kwithira bahikulukira kigomano yaki kiambere kiethirite kithitha ikandene account ya Kwale mwakene yongiriele 14 ni account ya Meru yethire kire kundi mwakene yongiriele 16 mwaka yo mambura yamba kwithira gitandene account ya Uasin Gishu na Rais William Ruto arethirite akigurugura kia kigomano kintu kiyoro. Mimi nawapenda sana. Kiaria rais na rethirite akiweta unkumania yemwe athine iriro mirite nende county Kathumba akiora wende akawatikana na mbapa kigina kia mwingi akona kanyoni kaina rere. Shall treat corruption at all levels of government as a high priority law enforcement issue requiring expeditious and decisive response. Regardless of position, office or status, any person implicated in the loss of public funds, whether in the national or devolved government, must encounter the punitive consequences of their action in full.
Ruto na uretie kinyandwanyi ire kwithira nende kiro ya na unkumania utigere bakubwithia bura bwonde bukwendeka kenda mutugo yoyo kinyamuthia. I expect the agencies concerned to move with speed and attend to the many cases of corruption that are festering in many counties, including Uasin Gishu County. Karikano kire kibindi kia mbere ya ngabana wa county ya Tharaka Nithi ngabana Muthomi Njoki naringanithitwe na unkumania bwa mungano wa milioni 30 na wendene ya kibindi kia mbere ngabana Kaira Mwangaza ethira ekulukaira mathino ya ethirwa information ya ndironere ni kuonania uria mbeca ndene obisi ya governor ikurewa ja Njugu Karanga irerewa batina kiao batina urumu bobu ikarika kurengwe itarikia kulumaturwa kuma kithirikari nene witakiriche makaunti ende kwina Weru yabo karika nyuma ya Rais Ruto kwithira akiwa nende ni antuku 60 chiyite bukaingana. I'm very happy that between the national government and the committee that is responsible for that job and the other stakeholders, we have finally agreed on the functions that should be transferred. An analysis is going on the funding that will accompany the transfer of those functions. And I am told that in the next 60 days, we should be able to transfer all the remaining functions to our counties. Mukarigite wakanja magavana urano wengavana wa kaunti ya Kirinyaga Weru akiaria na kathiti thirikari akiwa kwa itarambere ndene ya miaka 10 makaunti ya mukirite mbecha cio kureo. A good student of the Bible, I have to start properly with thanksgiving. Your Excellency, accept on behalf of my colleagues our sincere gratitudes for the end-of-year disbursements, which were on time for the first time in 10 years. Speaker wa mbunge ya Senate Amason Kingi urakinyari ngabana kwa ibindi bieli na wetete ogaiwa mainya ya untobumbete kuguna buka Thaa Akenya ndene ya county chonde ndigurune ya Kenya. Devolution has left clear footprints across our nation. Each of the 47 regions has an outstanding story to tell on how devolution has occasioned a positive and impactful realignment of its development priorities and address unique needs of residents. Awete kinyambecha ire kinyete kiri makaunti kuma kithirikari nene nichethirite che kinya trilioni 3.3 ikiringanithwa na ira makaunti omba kwithira yaketha yariyo yongwa. That since inception of devolution in 2013, the national government has disbursed a total of 3.3 trillion to devolved units, compared to approximately 289 billion that counties have generated since their establishments. This, by all means, demonstrates significant commitment on the part of the national government to cascade resources and development to the grassroots for the benefit of Kenyans. Bu na ugeba tungeria mwanya kukonie ugeba mainya ende ugeba mukenya wengwari niboriko kwandikwa kwa rimo ba ECD na kinyobwe byabo to balabala to matura na kimonende kira kikeneti ya Kenya. Bamwe batari bandiketa ba ECD ni bandike ni thirikari na tibonde bandike no kuba kugerekia nkuruki ya mbere barabara ni kuoneka nuntu ni kumba gwikirwa tumaramu na imbere ya twaunana migogo na kwina tu footing bridge twagukurukania kuma nture no kuthire ingi barabara twaurite tumoni tugucokanire ngirogima kinyaruo nyuma iru kuthira nende rukinenkanero ki makaunti ikonekete we ya buinge bura bwithirite bukimurekwa chogoria mission hospital wadijaga aida magutuni kana mudambi but currently the devolution need to meet a number of health facilities, building of hospitals euni kwatakaba mwesimu ngabana aligite na administration yae uremi kinyabuo ni ontubunge bonekete kuiria Kenya baingi bakiweta thirikari cha makaunti no ntubote thiobo fertilizer mbele twameshoga na inya nene muno lakini ndaika ino nitukuona thirikari riretera mwananchi wa kawaida message ikaja dimoni ikakwirwa ya kwamba you are considered
na odiogire fertilizer yaku no kawe nkune jigana iro bateri oyu kikire thirikari currently ni tukuona tukireterwa mbeu ya kuanda. There is a seed certified seed no kuona antone bakomba kulima irio bakalima ndengu bakalima mpempa bakalima mboco ndio rikwira moya ya kinyama thina ya tithirite yaitiela kwa nyuma kila kio gikwendeka sana leo ni ndawa jie jio no ntoleu kado kela na gotena ka bandage ukado na BPO machine ya BP leo lakini etena maiga Devolution ni una waste nyingi muno ukata dispensary tamagutuni kana majira kana kieni kana motindwa ukada nurses baba andeke on nurses batano kana 10 ende ngugira bakurutao gotentu ukarodio na ndawa ende county ne kubali ende gotenda bali nake rimwe tulirwa ni tukurenkerwa certain amount of money mimbi ya kwa health facility tukanenkerwa eta around 5 million 10 million lakini wala idia wero ikuruta actually tekudijania ambe saidia allocated. Phineas Imana Garwe siasa Nteto cha Weru. Ward Administrator wa Mugomoni Alex Mugendi na lete mbunge wa Chuke ya Bang'ombe Patrick Munene na MC badatu barekane na murandi urayo weta na mbere yo waki bothoko ya chera akibera atikumenye tumi bokumira mirandi ya thirikari ya county ya Thaa Nithi. Mwendi ariwa mbunge Patu nika kwenda kuyuke murandi yo akiwa na thirikari ya Uthomi Njoke. Ibia thoni bia kwithirania uge bwa mwingi manto makonia mubango wa thirikari ya county wa mwanka wa 2022 mwanka wa 2024 ndeni ya location ya Thoita wadi ya Magumoni na location ya Mwiro wadi ya Mugwe. Aramurugamiri wa wadi ya Magumoni Alex Mugendi ora IGK Neta wa Festo areganite na miario ya mbunge wa Echigo ya Chuka Egamba Ng'ombe Patrick Munene akiaria kamemeni kamwe ya kumeneria muchemanio wa gavana Muthomi Njoki kiumia kithiru wa kwambiria wakiiba thoko ya chera. Mugendi ariuga thoko enu iria kona mbia ciumite kiginani kia thirikari ya county na kiuche kingi kiumite kiri thirikari nene kiuthati na bura munene akuga kwina antu mamwembe gwite guko thairia kuratukire kwina thoko igwa kwa ya guntuko gwitwa chera makienda kuleta siasa nikenda thoko iria tigakwe thoko iria ni yakwa ni county government ni muntu agwitwa Muthomi Njoki na Ruto mwene ni sasa nuntu gotiku cha kwina mbia cia muntu binafsi mbia ni cia indo ni cia thirikari. Ari muria atige guchwa nkuma na mirandi atari na gintu ya kuonania atinwe akomirutha kuri antu kwa makianga uko makiuga ngani sindi egwe gwaka ngani indo ngani tio tugwaka ati Muthomi Njoki ni mbira antu maria ni matubesima nuntu wegwa ni momakite magwetike ni momakite thoko iria ni mathi bara mandike mbio timba sindi ni sasa na naugire antu maria ni matugwatire ndoni nuntu Muthomi Njoki no akuwa antu monthe amekira itini ni sasa Muthomi Njoki twakiriria MP atuika MP omonde MP wetu ngatwa atumira thuro na no kuwa nimo makwanga uko na MC mathatu makimuchengaga tafadhali turugie ni mabe Muthomi Njoki heshima. Nkruki Mugendi na pete mukana munene amwe na MC baraba igityo ba kitha governor akiuga ati bakaona runkure gichiacha wona bathi mbere kurwa na Njoki ithe waku no thakania nawe ukathakania na kiratu giake ukathakania na magoti make no mubururie matumu kathakania no mubururie maguru lakini kwi bantu kubururia ukaleta thina na ugire matie kubururia Muthomi Njoki bantu bara bathuku nuntu makona thina sana ni sasa nuntu antu maetu mala mathuranire ni menda kurutirwa wira matikwenda mbala ikagita ku ara akari bauritu babu magirie bia thoni tabibi bia kwethirania guge kenda bagunika bwega na mirandi ya thirikari ria bwita kana ri mucemanio wetwa ni thirikari gatumire nuntu gukurukira micemani eu niku tukaomba kwiaria ti sawa tutuma gwikara miji tumba kwiariria ku tukaomba kwiariria tuthaia antu mauga bure makwenda maruthirwa thirikari ikavuata umukwenda muruthirwa matithi outside umukwendaga ni sawa kogu nimi mutethagiria thirikari ku improve mount nuntu mbeca ni cienu tugutumira kana thirikari gatumira mbia cienu ira mukulipa goti. Reporter Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Akari na aturi bena muthuro nturene ya mirini makengi ondini ya Mwimbe mara ne baumirete na muthuro yo munene na kwithe nyumba yo mo Patrick Muturi urabakua ni wokurba miaka 45 na niyo umanitie ne kukia umowo mukuru ne ndine thirete akiro na mwekuru we kuntu kutukumenyekana aitia ntoba marampe.
kigero kiu inu imbucia kiriro kithikiro na nkinya kiriro kuma ntura ya mirini mbari cia makengi wandi ya Mwembe kiri gicigo mbunge kia Maram ona na bato ne bakomya maunto magwa rugara gina baola bakera gwa neoma nyuma ya gicanga cha kira kiumirite nturanie nuna gutiga mochi wa mukuru Patrick Muturi uri mubithi otugo bobo bono geka nambi na maika maya akira mukinya ndaka akira muingie kuinya mwanka utulagiretwo mwana ora na inya gatokorera tukiuga twetekeni tuli antu aseka itu antu bamala kakuota kuubole na bakale kadikeliani bot matwena mona akadia sub location kuringana na atori banture ni amerini muturi wao kana mukuru Patrick Muturi arari muraguri na kirikanaga naronire omwe wa nthaka cia nture nunthi untu bura bwathuririe ya atori bantura inu ndena kirilo kenene muno mburagiritwo mukuru wakwa ni tontu taraino ndaretere tweria ndi murugira ndarigwa atiri kalogi baba bagite ndoni atia mutwiria mosari magutuni raino kandetere teria ndi murugira kagite ndoni atia na nenkwan kiringi kamuno mburagiritwo mwana wakwa ne mologwa mtomolome leo mukwamura kwa tigito ntwana tonini le buraidi togure mukogwa gateria nambi bariuga mbere ya gukwa kwa mututigi Kenneth Mutwiri kaimbire ndararemwa kuthikioro kana nkinya kumaga cibitari gutire kyo gikuoneka gugitwikikanaga bari negamba na muthuganiru oyo aratwiraga we alegwa nyamu ikediololokanda ya dioloka igaitia mwanka ala ingeto na mpingianda ba mwingana kebuli atamba komia na atamba kumaga kwingwa gukari kwa wega tori baba baugite ntureni yao mirini na mbarinu cia makengi kujuriorogi ana bara banini bagukaukira na kugia twinto twao batakwona wa kugenda igukabirwa ana kana ga pipi wanu kaka gwanka diari bakugwa kelero ke ende muntola gwete kiatemoragi na nemotane aje nambo twika Muturi na mwekuru wake batorokire mucie kumecho mwari wa oratigitwe mucie twengiruri gatwiri ariuga aturi batindite gukungutia na kuringaringaria ngamucio yuba gichwanaga na aciari baba batakubona nogoro bugukinya barekira nyomba mwanki tiga tule nyomba kanda twigwa kimutu kijite goro gintu Thaa 4 kijite Thaa 4 ndaumanja ndetherane antu ni ntajukia gintu ndaumire ndari na mwana wakwa ndakuruka tontu ntingi betera ntamenyire niko baba ntije niko baba bakimbirie usalama mami atio na mburathi wakwa mukuru atio ni nindeo na anabau bangi no ni beokete na ntije twethiko tutena gya kuria tutena gya kunywa tontu birairire guku bale ajira batethira mtu tonto nine ndeithire na ana bako mwana wakwa na sister wau akonge gatwiri akiongera ugite batigitwe batari gintu gya kuria kana nkinya gya kwigwika kana nkinya gya gwikira amwe na gutwika gutire muturi wa ntureni amirini ukwenda kubona kana nkinya kubanenkera gya kuria kana oraro nikabaugire baba no alogire mtu uyu akwirwa ni mukuau tio tulele kidakani tonto gote antu bakwenda tori kwa nyomba tonto twadi gwanto nyomba keba gotumburula bakiuga bakedelwa kuba edelwa nabo mofati munene ora ichibo munini wa sublocation ye ni akari ariuga Nteto inua mona gutwika nyomba ni abethirwe gutire muntu no moringite ripoti nendelwa kwena mwanki familia ya Patrick Muturi ntemi ula nyomba era ethirwe na tutimenyete na inkinya antu bara baithitie na nkinya antu ba family tibonekanu mukuru wae twana twae na mukuru tibonekanu na niturathiro na OCS magutuni na kesi ute reported ni mtu no ikono wa family kiripotera Weru TV kuma mbari cia makengi kirigichigo mbunge kia Maram mbitagwa Martin Mogambi ubaya Martin na nikuma kintu tu no tukuona kanya kambere kakunoke ndo eta kuraya chogereta na Nteto nkulaki
yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Twina nkuma enjega kiri arimi bonde Kenya nara tukureterete ndawe muthetu. I Premium Lime kuma Kaptui Meadows Company Limited iri na mainya na rigwire iguru muno gucokanire muthetu jura jojuri acid ujwagirithia na kujongerera hinya kendaruo na nitrogen itonya bwega muthetune ni ukuongera calcium, magnesium, minerals na bingi kathumba ukinyanirie mubatu ja kimera ni untuba kuongera maciara. High Premium Lime ni kuonekana nchukune chonde cha thirikari jacho NCPB na shilingi 500 akiga kuniaga kilo 50. Kumenya manto nkuru kijege I Premium Lime ringa thimu 0727 940 000. Kisimani Eco Resort and Spa Limited ni hoteli ya kinande na ya kirathi kia iguru iria omba ukenere gitaria rutha uri na nja yaku kana core. Aja twina kenige kinene obwega kira kiomba kunganira antu 500 kiri kiatho o kionda ja murano na kinya mucemanio. Turi na nyumba cia micemanio cia kinande na kinya turi na nyumba inge indongi cia kuthire biatho ja birthday na kinya nyumba cia kumama cia kirathi kia iguru. Aja Kisimani Eco Resort twina guntu gukwega kwa kugura mantu mwanya mwanya ja nature walk trails, zip lining, swimming pool, camping na kinya guntu kwa michetho ya twana. Ruterene rwa ruginabu ituruga bya kura bibiega bya mithemba yonthe. Kiri uwa wenda gwika mucemanio itwithero na chai na bya kurumaniria irio bya muthenya, chai ya ugoro na kinya wifi. Kisimani Eco Resort turi barabarani ya Meru gweta Isiolo akwina maili 7 kilomita 11 kuma taunini ya Isiolo. Kugwata mantu nkuruki turiongerekire mutandao wetu www.kisimaniresort.com kana uturingia thimo kiri namba 0742 205 295 kana 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Bwana tubeta nambere kurumbira Nteto cia Weru themo tuchokera Minister uremi na deithia mithikali nture arena aliungirite murimi umwe ntereche Tarbo County wa St Gishu na ndi murimi yona netie kino kiawe kumune na mboleo erera ya ni thirikari ya Kenya Kwanza akiwa nende akethankunia 40 cia mpempe wega kiuta tena ukabere na raba akethankunia 25 linture nonegete wikiro ritingwe bo thirikari ya Kenya Kwanza na kwira mibange bongele kathale kiro urimi wetumira mbole ya thirikari ya Mauriande. Rukirero Alamisi Minister uremi na deithia mithikali nture na aliungire murimi wa miaka 35 na rietu Edwin Ruto wa kuma wondi ya Kiplombe County wa St Gishu. Ruto uranu muarimi baraba kunikite na fertilizer ya Mauriande kuma kire thirikari ya Kenya Kwanza nererete witethia maketha yawe kuma nkunia 25 mwanka nkunia 40 oika. Siku ya maana kwangu sana tukiwa hapa kusoma kwa Edwin pongezi sana, na tunataka sasa chief, sababu tunaenda kwa kurecruit wakulima tena na enumerators tunaenda kuangalia
kuanjiri, wanakuja mpaka ward level. Wale watu hapa, mimi nasema sasa Andrew, niwe sababu umefanya kazi hata sisi tukusaidie. Wale vijana 2-3 hapa kwa ile program Priscilla mwakishe chief, wakati wa hii maneno wamepewa kazi ili huyu ndiye awe lead wa mambo ya registration, ili awe watu wakijua na wakiona ile kazi mzuri amefanya. Mubango yoki nende jurajo kwambararwo na inya thirikari ya Kenya Kwanza na Nteto Economic Transformation Agenda yuatethiane na ekire umithio bo irio thigurune ya Kenya. The direct benefit that you get, and especially the maize farmers, hesabu namna hii, ulikuwa unatumia ngunia 100 kwa shamba yako, ikiuzwa 7,000 sababu wale wengine ndio walikuwa nauza, ungetumia shilingi 1,700 kununua fertilizer yako. Serikali hii imekuja imeteremsha bei ya fertilizer, sasa tuko 2,500. If you are to buy the same 100 bags of fertilizer for the same piece of land, you spend 2,500 times 100, which is 250,000. So 250,000, difference ya 250,000 na 700,000 ni 350,000. So as a farmer, the direct benefit kutoka na proper program ya serikali, wewe umekatiwa ngarama yako na 1,300. Ministry ya urimi na ndethia niritaniritie ugiri urimi ndani ya Kenya kendo utethie Kenya ukira kimbesa. So wakulima, wacha tuungane pamoja, tusaidiane, tukuze nchi yetu, na niwaambie the investment environment in the country is getting better day by day. Na hii kazi mnasema vijana hawana, sababu ya environment mzuri na wawekezaji wanakuja, job opportunities zinaenda zikifunguka. Kwa hivyo miezi chache ijayo kazi, sababu wawekezaji wanaingia, wanaanza mafactory, kazi zitakuweko. Mukishalisha chakula mingi, na mnasikia tunaongea mambo ya value addition, agro processing na manufacturing, kazi zitakuweko. Iyo ngwana remisa nireditirwa re kanisene ya St Paul's Nairobi kurikana no kungwira inawora wari ngavana Meru Kirito Murungi nera baingi bare antu bamusie na shore bonekete okenera nkathe ya Angelica Daniel ura wakwire kiume kithuru nyuma ya mbashua ya kaita kakai mathiko ya Angelica yaeta na mbere ntuku ya Jumamosi musie ko Murungurune Kionyo Boniface Mogera katumenyethia nkuluki. Nikiri gongona re muthia re kuromba na kuringiria mutigaire Angelica Daniel. Angelica Daniel no mami ogavana Weru Kontemiro Kirito Murungi na tutigite no koro pa miaka 93. God is good. Ashore antu banja na tongere kadumba ibakithire kiurune gya St Paul's ja Nairobi kuige kamweshe jwa Kirito. Ntomeria kuboreria nio netumiro kumukuna ja saburi kwetakira Korintho ifadhambae. Our eternal life is secured through our relationship with Jesus Christ. Antu banja nabo kumapana na kwetakira banini parika na mwendo wao. Our mother was a great storyteller. She told us about many stories about our youth, the coming of early church missionaries in our village, our love and marriage to our late dad, a life-changing experience in the Mau Mau concentration camps during the state of emergency, and waiting for a husband for 4 years. A grandmother to a grandchild is somebody different. You love your grandchild entirely. You give them what they need. Essentially, in a type of way, they spoil them. And Shosho spoiled us with her love. The memories you made with us will last forever. The tenderness you have shared with us will never fade.
Njeri kondanili na gwetiro jankathe mwe kurirete mwendereo na kona mugongo jugukira ari akiugo kirera kara akiuga mono kiatiri mwana othomi no anto bonthe endo tethomi noku kikarekirikana wa if there will be like that of our great mom, then your journey in this world shall not be in vain. And what I love most about her, she was beautiful, but she has that positive outlook to life. We say Paul to the family. His Excellency, as the assembly, we are together. Mwana kwenda mathomo na maendeleo, Angelika na gwetiro ja mtu umuri ndete oturo, ni nyankoroki, anto bonthe. Generally, my mother loved fun. There's no ceremony, no party in our village where my mother did not show up singing and dancing, as if there was no pain and suffering in her life. And so we love her so much. We will really miss her. Every time I enter the house now, it feels so empty. I don't know what to do, but we thank God for her. Gavana Kireito Murungi, urone mwanombero Angelika, ibakulite ngina kwa miaka mingi, na kiwe, na idhuru ya kanyakare atigite kagite nigaka, gatumba kwethura akiojulirwa, imuntoreko kanoreko. I will never have another like her. And I think she has left. I think I'm one of our legacies. She has left me, Daktari, others. So we are going to be our representatives on earth as she waits for us to join her. Na kiugo kia muthia kumakiri gavana Kireito Murungi gwetakiri mamiowe ya karojo amurikirwe na Weru wa Kenya na Kenya. Na mwerejo mutigaire Anjeri kondanieri joketho jogito mochaleli tukonywa mosi na weta kono kwa ntorene kwa murungurune kionyo ndene Kontemiro nkiripota Ntosharo TV kumaja kengina ngine na kineke mshuni Nairobi mbita Boniface Mongera. Akariba miunda ya mwathi section 2B ne bakutheta nekira bakuwa kamiti baraba wetithia na mbere mutaratara yo thimi bo ne bakumiti siasa dana ende bomba kwangaratania untubo bakere bo wete kamiti baraba ruthimi ne bo section 2A nende ne bakumiti siasa kire baraba nginara untubo bomba kuthera bokereta menga na pangaratano kire uthimi bo ugiadirira jamantu ya Icheland o tugwenda kugwithirwa miundeto ene emenda ya section 2B ya gwandi ya mwathi iraithiete na mbere na kuthimwa ibakutheta bakiuga ati siasa ici anjirite kuthongerwa kiri utongeria bakamite irayithuritwe kutongeria uthimi wa menda eno bakiuga ati kamite ira yatongoretie uthimi wa section 2A ibabanjirite gwikira siasa bakithonganagiria na section 2B na batikoendekana kiri utongeria bobo kuri batari section ya A kiri amwathi 2A kuri bari kuo mbere kou ibenganite nabo na gururuka ntuba kamite nge twatarire ya 2B etutira ngwe na ibadi to kurithitwa ni utenda kazi kwa kamite ye 2B samani bari kuba A baba ya utufuruka bagenda iteka samani bagiwa samani roria team B ate kuitangwe boya na ndite kuna ko bakwenda kufuruka kenda bata kuthuke miunda ndi tukuromba wananchi bonde pamenye antu bagoya kufuruka mucemani kana bagoya kufuruka miunda tikabwithwe ni kaba kwenda ukatero bura bari nabuo na ke kato urantu batu na miunda tu siasa atona miunda tu ita siasa ene batu kana kamitire kuni tetaboya na batu titengo iboya na masikini onde bana tumiunda obara batere kona nu endre manto tu ya siasa kulingana na Karibaba baliuga ati atongeria baba atongorete kamiti ya section 2A bathimire menda na batigira kwina taito itarembega ira nyingi etieno amabetia na ende irio nonto bagukira batha kuthongira kiri section 2B na bathreta athina waino kiri menda eno na taito na chochuma china thina kaire bango yonde bangini chamani rori 2B tukubwa ni mubango yo mweya kwa bakaukumwa chese kana siasa cia gukoroga antu bacia mekire kyo minde kubwithwa iba ya nekanya mesemani to no bonde ni betegana njira yagirite nigera to bakubwithia miundeto no to section 2A ya bwithwa renge antu baba koroganite bo taito cia ya cionde ithugi utaito tunya mwe bui kubwita itu renge no mbesa iba kapite le ko kanya nigera miundeto bwithwa orokuba malalame kwake na kalalame ko bizine barera era thira ende mbini oba ingirie to tutikabwithirwe
Gutwika nende bakuya kurarenge bekira minda yetu iune bio batu tuguromba kawira mwangaza na tinje na tongere babange baingirie batu tureke gutonyora ne antu bacia barandie tuwe bayo tuthukire batu twanio minda yetu tutina thina turi ba mwathi tu twi section A na yetu nende machamani yetu ritirite ngwe na turona taitu kwa hivyo ndeneo chama ni barato dhure na kametera to dhure yo turutira ngwe kerembi bangwe ciri kuthia kaba kwenda weta kuingilira neo batuthukiria ngwe cietu urabathukiria thaa itaitu ira twina cicio ngwa cina mathina maingi muno kwa hivyo romba retu ni turitura ngwe ni kametera twinio kenda tuona taitu injia ira cia tutethia bairoma baitwira aitaitu iciegire imbe na nibo aromerite miundeye ende badwe yontoko na tungentibo kabisa tukiora jiendere ili bwabo gwenda na bwoto bwe yaringe ke section etumbi bwe yaringe tureta tienda to yakureta taito ringi imbe taito iteto tethia badu yonto badu iromba ende ni yonto badu iromba reto rekuatire badu tweba amwathi tumbi badu kameteye totarire badu ni awekanya eturitire ngwe nandu bonde bawate taito imbeya kuma kathanga amwathi Kebe North Betan Class Chabare Akari atori na arume bantere chiembe ne basemonetie ntere chestinji kwanjilo kenda kumureka mathine na mwerekera yo mtuntu murume nturene bakera buwite kana kakaye kaulanire methone ya mwingi na kugara kumenya arume bakathira nturene no ntubu wacia kwambararwa na kumenyerwa. Dennis Mugendi aina ribotie Yo to marume bethera baguyanga haraka murume tobo mnoka mathite ntobyo tobo metoyo ede ruare intu egera ede amwe mudene ni mudene ndete amwe kwa to kinyamo cia mbere imbito kuria na loi mudene mumete akaba mbita ende bombekera sumbi ende we turete tuno mudene akoro turete kinyamo tuvuza chabo akamu kudirikare kireni morungu bwatwinyele nenya nonto arome ibenye limuno bwana kana gakaijini gatirwe na nikoririe buru mugongone utiwe arumanaga na komantu nijegie mukarire muturire murerele kana jangi jegie uturo bone kuringana na gikundi kia arume aki gikumenyekana ta jua stinji kwanjiro men's welfare bare bairibite takiama bakemenya nkire baya wane kurukite umebote bangi nyonto bagotuga arume na baliuga niwe gitugi kianja na mugongo junde na kairi ni kumenyekana kaiji ni kabakari undike keto twakianjererie okologera kwalelia muntu murume wenze natengi ke manto yonze nya ke thirikari no tutolelia batu thai kuringana na ukinyite atukinyite kwira wa arume bathatu bakume kundi na ke fulani baithwa ninge kuro nao twekolea ndi turona yaka mwana omweyi atene tumikire antu kana gakaiye kana mtomurume no akamatite njukumu cionthe iria ndene ya mucie lakini mantu ya maingi ria gukiriwa kana ria into bikiayo ntomurume rirua na acokerwo nyuma kwa hivyo ndenda thirikari yolelia akuru sana no ntomana university mukuru nuo withera akirita mbesa mukuru akawato ni thina imbinge sana cia mirimo mingi amasukita akura ciana atarua rimwe kurumbi bakara mwana ro cukuru ni mbiaka na kona na school fees kwa hivyo batu itu tuburete kwa thirikari tukakonsindwa nkuru kiyange kuru nondo batu ni tukamatite ngekuru anyage bibilia ntomurume nuwe wiziewe nuwe wetu witharwa ekiongo mumwekethire nyi mwekuru nuwe inkingo lakini batu tuona batu tukwenda kwethwa nkingo batu iro twaturete uwa twikiongo Mumiru nawe agambire na kuwa mucijwe mukuru jutigujaga nderi ni bariritie kinyamurega baichu uria ni mukuru wa ngavana Kawira Mwangaza na bariuga na bateretwe ikwe obisi yawe ombi gukaria kana gakaiji na arume bonde otaurega kari na ekuru barakaritwe ni ekuru ba mangavana bauga tene ndetwa thoma 1980s irasibia to itare onde bethabi na arume baingi osindari lakini thai ote skuru omba weta ira nyingi otirima arume baingi osindari always ngao sibo baingi osinda boys this time inaba weta kabare ko cia rogana ta kuri ka kwena anything else
no tengwo kuloi na nkurukito kwo to kwana ukenturenswa re muri abaisulo yara kwe obisi twantu beto katukuwa atire batu muri abaisu nane nkero obisi eke na tukeya na automatum that yara kwe kweyana kwe nkero obisi bishop weto kawira batu kanda mna to tukamwetiria obisi ngavana ona kuru kika no itukuona nga mukoro we no yakuthia ronko ende to ejaja gweto miru wa miru bo na ni akuru oja batue bakauga mukoro ujo ari jawe murega baichu to amuria niki no nto mukoro ari me into murume tiago makosa thithetie no ra into muru ati otege into kengi na ndipo angabenda aka na ndi ndake thamuka na chindira arume kawira achindire kiraito na chindare nturi na betekaniria na bonthe bwa musapote teibaitaniria ngugi lakini wanasiasa babangi bakauga first gentleman murega baichu atibwirite kuthwa ari ofisine niki meinto murume utema kosa yangi no rento murume bwana asifiwe boka ngwatia ndoeje mwanka murega atonyo ofisine ukarunga na uni ndoe mwanka murega atonyo ofisine ana Ayubu speaker wa bunge mumemba wakwa unde pastor okuru ntude mutumiri wa Methodist no Methodist eta na MCA bakulukie office ya first gentleman ndikienda kana kaeye kaketa kiwe tuntu batu tete na office kinyarware to kwaria no ntu daktari ari aho ora umwe group we na arume baba inge muno lakini bakenda oteja kana kaeye kuyo tutera ngaba na kawira no ntu kawera imuka lakini thinto murume twamwira bwaya Dennis Mugendi, Weru TV, stage kwa Njiru wandini adhiru jene, Igembe Central, County ya Meru. Akariba mbajone wondini ya mwanga ndeshio kia Centurimen tibe na keko wiriro nyuma yabo kwithira bakia mugira transformer stima kuma kirobisi ya mubunge wa wakire magushine bakiwa batura kiundu nende kwa iterambere buru ne bonete Weru kuluki buwete nende biashara chui ikethege bobo yana kinya kwa mbiringi ikethe ikomeria mwakio stima kendo chukeria uturone bo mutukikare aina ripoti. Akaribamba jone kuma wandini ya mwanga ndege shigombunge ke Centurimen bena ya kugwerirwa nyuma ya boko na mweke jwa stima boni nyuma ya okuretura transforme turenere ne obisi ya mubunge wa okire mangushine ara karibana ikeno ikinene bakugatongeria bangene bakurukirite wathanine indi boba tona wakubarita mundune kankwenda kuga Nteto ciama mweshimwa kirima gute mwana onge waithiria Centurimen ira itho kuma nthiro mbwa mbajone tuture mundune kuma nthiro mbwa inya kuma bakinyata rwo bange bonde ende narua tukumba kuria turaso mankiyo wangane bayone toriuga igukurukite MP baba inge na twina promises empty promises lakini narua 40 years miaka yetu 40 in the wilderness gukinya oni ntoraga kwena mundu ntigwa taripa no ntochore tena monki batu turi akuru twi mariko ne otuko turara gwatata suburia mundune kuma narua tuti atata suburia kaire twi twagwitaira ngugi ana betu nyabara twi nabo twabaitaira ngugi twi mariko ne twi nyomba bethomaga twi na Weru bwaku munene anka barombana ndi no tutransforme kwija nyobete na mbere komekario baraka ya bibingi kuma naru ona itidwa winyoro jana kigoti kiandiki Kenya Power nyuma au akawa keja achenjania yewa yukia URETERI bukamwitikiria ni ameyukia tuteambite kumenya kuruki nande ne baugite biashara ciigi gutumira stima bakambirie turenerao konyi ngendo indaja na kinya guchukiria kimuturire rutererwa na betu rutererwa CBC rwarurari akithomo kikinene ingwitikia na betu bakona Weru na tukona bo ubatetherie nabo aturari twikwenja nyabo antegere ibo kuona wimpenjete nande oni kuma naru antenja kaire no ntokuona stima cia kuithagia mutundu dawe na mwana okuo kwenda kuthitha ngwa mutundu amatoka gonto kana mwekuru akenda kuthiwa kiongo amatoka gonto anto matoka charia wabwitumireni opportunity ji kwithira kwina gasaruni aja kwithira kwina muntu kuthithia su okuithia mirango aja anto aboraga ngarama gwita kwithirwo kuraja bukaitherwo wariku waja uju
whether stima ici gututethia na njira imwe na kana irengite kumurika kiweru. Muthiene kuma kiri Stephen Mongera mutethereria wa mubunge Kirima na ugite jo ni Mwanjiro bari na moroto jo gutigira matura jonthe jari na stima. Bije tu na ntura ingi nyingi ma na yo stromba ku connect na stima inyamba jo ne muru ayo jo ne atori betu na bomba rombe mbuge romu itakiro na ntuku imwe na thina cia nthiguru itethirwa na ntuku imwe tugetha twithiria kaoro na ri babu na aru aja antu ba bandera muru ora barika ya thimu guchanjerwa na ara charia thai ba chanjerwa akui muturi ukathura muturi ena gintu nontu no yage aku inyango igotethia na njira mwaka nerengi kuma Mbajone wandine ya Mwangandia gicigo mbunge kia Central Imenti nkiripotera Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Mwendekeri wa ikundi kia Sifondi Kenya Margaret kiarauite kanisa ya Katholiki ni kuthukia kureana na mathomo ya githocio kiwendo yaria kuerekethwa kwithirana ria kiritona kiri skulu cia CBC akiwa kuu ni kuinga metho na kurekeria mwana ethira kithomethwa ni Ntheto akiaria ikiara awite kuthomethia na ba kuri ona njira imwe yobeka Weru na kumenya yaria ithite betera ndene ya miturire yo. Mwerekeria wa ikundi gitikia kithirikari kia Sifondi Kenya Margaret Kiara na areanite na merio yatongeria bakanisa Katholiki iraba kureana na italira rwangirwa kithomo wikira kithomo kia ndugutia kiwendo mutalene yo mweru ya kithomo CBC muno grade mwanja. Utegento kingi king'ana ya mwana akerwa mantu mapema na utegento kingi king'ana ya kweka mwana mundune ala kwere kumenya madhara ya bubu na bubu bungi. So sexual education KCBC ni batere kwendelea nontu bwai mwana uyu akethwa ateki mundune ana bamale mona bakegia ana batiye kimbie kwendelea lakini mwana uyu itano thai akethirwa akimenyaga imbio yongo ekarikaga nda mama teko mwake ugatania muthaka akethwa akira wa gwitania muthaka kwa nkwariria ri igukunda bwakinyania ya bubu gakarika bamwe batugwita baringe kithaka utheri bati kina beterete tutwe gwitikia na beto igitarire ya technology baringa kithaka nduke wenge ringe kithaka mange wite kwine tumikiana kuritano mantu ya kurio kenda kinya bamenya wikaria akiontoire bwa kimero bwa kwithana mantu ibo butumite county kethirere imwe ya iri itongeretie na UBA na banthe miaka 18 ana baba ingi ukabori na tagire mwana uju atimenya ukamuri ukaimagine mwana ekwera expectant lakini we atekija bani na expectant utamenya bwa thitherie ibotethia so ingwetekia one aciari beto ankabaromba gento kia nkubromba na tiri babwe menyani ana benu no bakuriongania ndwe bo number 2 egethera nibwe na egitare ria gabira ana benu ne kendo kamenya bila kuthuganya kiri newe number 3 mwitane ugatera mwalimu amwitana ugatera Sunday school teacher amwitana ugatera pastor amwitana rero ukaunye mwana uyu mwari wendo ateto cyo wendo nara ome so aciari bacokeke ana bao nikenda baba wendo na bomba kuba baitana kera mwana na bucoke bungi na kera aciari betu eni ana benu ntobia batewa ni arume ombe nare joto wa mwana okwige ntokia atewe agete atetamani kumagento murume ateto santu murume kumwa wa sanitary pandi ateto santu murume kumwa sanitary pandi areti ya igitare karokia mauritani kire ari 55 kuma ntere mwanya tie county Emero baraba okulukira mauritani ntere tele iloba kendo baumbithia kwa atongeria na araba kwa rairu imwini enkuma county Emero Florence Karani amwe na mwendekio Nteto Weru makeno materi kwina gitumi kia thirikari yetu ya county amwe na atongeria betu kwethira tugo atambaru nkuruki kundi tabi na bangi gutigira ati ana betu ba twari na twana twetu twije kinya bangwe bagweta na mbere kwethira bakiona mentorship teji gutigira ati mwana wengo akethira akimenya ari umunini ethira akimbrand amenye uninde kawira uninde makena uninde Margaret uninde Florence uninde Odhiambo kenda mwana ethira akimenyaga utira komba kwethira tejithwa ana betu iba kuigwa moritani na iba kuthikira ithu turiri ndi kubaikia moritani-ine na moritani jaraja uma kenda tumba kumenyera ruju rokana gakari twauga bie wabia kuma kim boyfriend mbio twauga kuewa lift in the kabarabara ne cia boda boda mbio
bamwe baana baraba mukirite mauritania ibonanĩtie kũwĩrwo kwao batutethetie ũrĩa tũmba gũ-succeed twĩna cukuru kĩntũ kĩa bĩrĩ batutethetie kumenya we can lead ntaimwĩra ndairas ntaichie talent yakwa so bambombethire identify talent yakwa for now identify talent yakwa damu going on to nature it. Nasema ni asante kwa Seafood, wametufundisha mambo mengi. Kuna hata tulikuwa tujui, kuna mengi tumeambiwa na wazazi wetu lakini wanatuambia kwa mafumbo, lakini hapa wanatuambia kwa wazi. Itu tunaona ashari betu ende mantujama batimba igoto yakwa tubabena kalinje gotwera ende batoto kinyao jojo bakumbotera mantujama ingaya tutingira muchina undi. Muciari nakura ende atumba kura ja tukwirwa muciari akwejaga kanini ende tukweja na itukwira mantujama inge muno kero atari mbige. Thank you Seafood Kenya and our mentors for enabling us to become leaders and the hope for future generation. Yes we can. Yes. Ono tu kinyamuthio Nteto cietu ciathe mugucokere nkatho na tubuko watanite na uguni tuwate no thero rongoro studio kire mubango yo RS siasa. Unbeto Mutembei don't onetwa mathithio kari Cindy Karwitha.